irang rota sanding mak wa bergeleta beng jame di om dekat jame teka di basi roda racanden genep berkawin non lon yang kasarjana daraji dah sinyum male-male tekem laju ditembak kat ban meturi dua tapi hati lon beli salah batin lon kena tem tapi kalau sebelanja mak berkawin mak lon berkawin takut singohan leso tem lon katuha mak berkawin mak lon berkawin takut singohan leso tem lon katuha Sabasi andai mekarat bumang mawo dang bah pesaho pen kejela megata harta ayah ngon poma male bang publo bah ke bak bunyo ke rojut bang usaha bah sarjana betat lecut ade pako lam kanto nang do tanyo hana syedara bang usaha jelame dengan penuh walimah tanyo tak pegat ala kadar mak perkawin mak lun perkawin takut singohan leso tem lun katuha mak perkawin mak lun perkawin takut singohan leso dem lun katuha mak berkawin mak lun berkawin takut singohan leso dem lun katuha mak berkawin mak lun berkawin takut singohan leso dem lun katuha mak berkawin mak lun berkawin takut singohan leso dem lun katuha mak berkawin mak lun berkawin takut singohan leso dem lun katuha takut singohan leso dem lun katuha takut singohan leso dem lun katuha takut singohan leso dem lun katuha
jalin topi katro teka darah baru berdajak pemulia salewalo jalin topi katro teka darah baru berdajak pemulia. Adat di Aceh kemenan resah, dileja benkan yoh raja-raja, dinaleng sambut di dalam batik dengan berpade gepesadua, dinaleng sambut di dalam batik dengan berpade gepesadua. Salewalo jalin topi katro teka darah baru berdajak pemulia. Salewalo, je palinto pikadro teka, tak beda hanya podara baru, tak jatuh melintu, tak balam kamar. Kru semangat, hai urang Aceh, jaga bubere adat pusaka, beda jok gaya ala Perancis, beda perjaya adat yang kana. Nak mu berhelau. Pelami Aceh kasar merumbu, ciri khas nanggro